Zamute you guys reka nizere ko umeze neza nkuko bisanzwe iteka dusanzwe tubona muri gahunda za buri munsi. Reka mvuge ngo thank you so much ku muntu wakoze subscribe cyangwa ku muntu ubana natwe kuri comment zanyu ndazibona, ku muntu wese ukurikira Happy Empire Network. Reka nkomeze mvuge ngo mwarakoze kandi murabingenzi ngo mumeze muti so uyu munsi rero ngo tubafitiye iki ciro gakomeye. Murabo kwigurira fanta murabo kugurirwa fanta vraiment. Reka aho uri hose ugende wigurira agafanta, abanyandikira inbox abambwira batubwira yuko mudukurikirana kuno mudukunda. Thank you so much, God bless you. These days rero umuntu aba yabaye bize byatari ku buryo bitaba byoroshye kugira ngo umuntu aboneke buri munsi. Muri no misi dufite challenge turi kugenda duhura nayo itatworoheye. Muri Middle East murabizi yuko cyangwa mu burasirazuba bwo hagati murabizi yuko bitoroshye. Harimo intambara iri kuvugwa hagati ya Iran na Israel. Mu byukuri nago byoroshye ku buryo ibintu byinshi byagiye bihindagurika. Twari dufite challenge yo kuvuga ngo turi muri sama. Murabizi ko twivugira ku mafaranga, uburyo umuntu yatera imbere, uburyo umuntu yakunguka, uburyo umuntu yabonamo amafaranga se. Ariko these days dufite challenge y'intambara ya Iran na Israel, ku buryo nyine ubutekereza yuko ishobora guhindura ibintu byinshi. Ariko turimo turasenga Imana ngo Amerika nibyivangemo, kuko Amerika iramutse ibyivanzemo cyaba ari ikibazo gikomeye. Gute rero? Kubera yuko ibihugu nk'Uburusiya cyangwa na China na Korea ya ruguru byavuze yuko Amerika niramuka ije muri no ntambara mu buryo bweruye bizahita biba ikibazo gikomeye cyane. Nabo bazahita backing, kuko urabona ubu ngubu baba bikora nyine behind curtain, bagasupportinga Iran ariko biri behind curtain. Ariko bavuze yuko Amerika niramuka ijemo mu buryo bwuzuye, kubera yuko Amerika kuba iri behind curtain irimo gusupportinga Israel mu buryo butagaragara. Ibihugu bisa nkaho nyine bitigeze bireisisa, ntago byigeze bigera ku ntego ya Israel. Ubona yuko Iran yarabaganje cyane. Iran niba ibasha Amerika kurasa ku butaka bwa Israel, muzi yuko Israel ifite ubwirinzi, muzi yuko Israel ifite ubwirinzi buriya bugera kuri 5 cyangwa 4 burinda ikirere. Ariko Iran yabaciye muri humye irabarasa. Ati gute? Amerika igeni supportinga Israel mu buryo butaziguye, butari donc behind curtain, urimo numva. Ariko bakavuga ati niramuka yaactings Iran izarasa ahantu hari inyungu za Amerika hose. Kandi ahantu hari inyungu za Amerika hose ino Middle East ifitemo almost ibirindiro bigera ku 19. urimo numva. So rero bakaba Iran yaravuze ati Amerika niramuka ijemo mu buryo bweruye, mu buryo buziguye, nayo izakora iki? Izahita irasa ahantu hari inyungu za Amerika hose muri Middle East. Kandi ahantu hari inyungu za Amerika muri Middle East hose hagera kuri 19. Ubwo rero aho hose kandi natwe turimo, urimo numva, kuko natwe duhana twegeranye na Iran, ku buryo hari quartier yitwa, hari indi state bitwa, uramutse uri la Sarkaima, ko la za Sarkaima hariyo imisozi n'iki, biroroshye kuba wabona ibisasu bya Iran irimo kurasa cyangwa barimo kugirasaho. Rero urumva yuko turegeranye cyane. Urumva yuko kuba Iran kuriya yavuze ngo Amerika niramuka yaactinze mu buryo biri official, izakora iki? Izarasa ahantu hose hari inyungu za Amerika, kandi
ahantu hari inyungu za Amerika muri Middle East ni hagera kuri 19 ahantu gifite ibirindiro kandi ibirindiro bikomeye. Harimo Qatar, harimo Kuwait, harimo UAE, urumva ari hano turi. So biroroshye cyane kubera yuko twebwe duhana imbibi duhana imbibi cyane na Iran. So ubwo rero nuzahise Iran ibikimara gushyira iryo tangazo hanze ikavuga yuko Amerika niramuka yatinze mu buryo buri official, nayo izahita irasa aho hantu mu bino bihugu bya Qatar, Kuwait, aho hose hari ibirindiro bya Amerika. UAE ifite ibirindiro bya Amerika byinshi, urumva bikomeye, na Qatar ifite ibirindiro bya Amerika bikomeye, uri kumva. Rero yahise ikora iki? Bahise bavuga yuko muri Middle East bihagaze ubu nago tworohewe nino ntambara yawo yo muri Iran. Ubu ibintu byinshi byarahindaguritse, petroli yarazamutse kuko nka petroli yasizamukaho 10%, uri kumva. Intambara nikomeza gukomeza, urumva yuko ibintu bitaza kutugendekera neza cyangwa ibintu bitaza kutworohera ibintu bya Middle East. Rero tukatubona yuko intambara y'isi ya gatatu irimo gututumba. Intambara y'isi ya gatatu irimo gututumba, ariko no gusenga Imana kugira ngo Amerika niyivange, kuko in case Amerika yivanze ibintu byahita biba bibi cyane, kubera ibihugu byinshi byamaze kwideklara already, bimara kuvuga ati nka Russia, China, na Pakistan byamaze kuvuga yuko nka Pakistan yareruye iravuga ati twebwe ubu twahagurutse tugiye guhita dufasha Iran mu buryo bweruye, urumva. Rero na Amerika ikavuga ati twebwe tugiye gufasha Israel mu buryo bweruye. Ibihugu nka China na Russia bigahita bivuga ati nimwibeshya mugahaguruka mukajya gufasha Israel mu buryo bweruye, natwe turahita duhaguruka. Ati kandi nka Russia yo ejo bundi yaravuze ati mwitonde cyane, hari ahantu hari inyungu za Russia muri Ukraine, hari inganda zikora bino bisasu bya kirimbuzi rwa Russia, baraharashe. Noneho iyo karitse bamaze kwirasa niho Putin yahise ahaguruka aravuga ati nimwibeshya mukongera kurasa ari ahantu muraza kutubona, natwe turahita duhaguruka tugire ibyo dukora. Ati kandi ntabwo ari mugena ubuyobozi cyangwa mushyiraho uburyo Iran igomba kuyoborwamo. Ati ibyo bintu mubyitondere cyane. China yo yaravuze ngo Amerika ibintu ushaka gukora irimo irafata essence ikayimena mu muriro. Ati ni nko gufata mazutu cyangwa essence ukayimena mu muriro. Ati ibyo bintu muri gukora mubyitondemo cyane, ati kubera yuko murashaka guteza ikibazo gikomeye cyane, kandi murabizi yuko Israel ariyo yarashe kuri Iran bwa mbere mu rukerera rwo ku itariki 17, je pense niba nibuka neza, ku itariki 17 saa 9 za nijoro indege za Israel nizo zigera kuri 200 nizo zarashe ahantu, zagabye ibitero 100, urimo urumva. Mu rukerera ubwo i Kigali hari saa 9 zo muri Iran, ubwo no kuvuga i Kigali hari saa 8 zo mu rukerera nyine z'ijoro. Ubwo rero ngayo nguko no gusenga Imana kugira ngo ibintu bigende neza, ntihagire ikintu gihindagurika cyangwa nibibe ibibazo bikomeye, kubera yuko nago byoroshye. So nibyo ni mukobwa rero hano muri Middle East, naho bahise bavuga ati twebwe nagitire, kubera yuko Amerika ifite ibirindiro bigera kuri 19 muri Middle East. Rero Iran yaravuga ati nimwibeshya mugatera mugafasha Israel, natwe turahita turasa ahantu hose hari inyungu za US. Kandi hano hari ibi hari ahantu 19 cyangwa hari ibirindiro bya US, harimo Qatar, Kuwait, Jordan, harimo na za Iraq, harimo na UAE. So abo bose rero bahise bavuga ati urumva yuko ibyo bihugu byose birimo ibirindiro bya US bagombaga guhita bagira guhita babirasaho. Ubwo rero niho hahise habaho ko bino bihugu nabyo byahise byideklara, harimo za Qatar, Kuwait na UAE, baravuga ati kuko twebwe duhana imbibi mu buryo bwa hafi, bahita bavuga ati na ibirindiro bya US cyangwa nta gitero na kimwe kizava muri Middle East kigiye kurasa kuri Iran bikozwe na Amerika, cyangwa ati kubera yuko
hari ibirindiro byanyu ati mukaba mwabyifashisha kugira ngo murase muri Iran. Bahita basohora iryo tangazo rero, ariko urumva ibintu ntabwo biba byoroshye. Anytime Amerika ikoze ubusazi hahita hashya. Bya bindi byacu nibyo njye mbabwira ati burya ahantu hatarama tuba tuvuga ngo dushaka amafaranga turebe yuko twahindura ubuzima imiryango yacu cyangwa natwe ubuzima bwacu ukagenda neza, hatari umutekano ntabwo biba byoroshye. Kuko nk'iyo urebye indege byagize ino ntambara yagize n'ikinini n'ingaruka ku ndege, kuko nk'indege zahise zihindura icyerekezo. Nk'indege zacaga muri zacaga hafi ya za Kuwait, zacaga muri Kuwait zigaca muri hejuru ya Iran cyangwa nanuza Afghanistan, urimo urumva zahise zigira ibyo n'ibihugu byose byegeranye na nanuza na Iran, urimo urumva na Iraq, n'indege zacaga hejuru ya Iraq na Syria zahise zihura n'ikibazo, n'indege zacaga hejuru ya Jordan, urimo urumva zahise zihura n'ibibazo. No kuvuga indege ubu ngubu isigaye izenguruka, no kuvuga Syria, Lebanon, Jordan na Kuwait, indege zica aho ngaho zahise zigira gute, zahise zihura n'ibibazo kubera yuko ikibazo kino ntambara nyine zino misiri nyine kubera ukuntu arimo kurasana. Ngayo nguko rero no kudusengera kugira ngo ibibazo by'intambara rwose Imana ibiturinde. Kandi ngiye mbona yuko intambara y'isi ya gatatu irimo gututumba, mbona yuko intambara y'isi ya gatatu irimo gututumba, ariko bakagerageza kubirwanya, ariko ubona yuko iri hafi na 70%, ubona yuko rwose ihari. Rero no kuvuga yuko Amerika yibeshye ikinjira mu buryo bweruye intambara y'isi ya gatatu, muzamenye yuko ihise itangira, kubera yuko ibihugu byinshi bitari pour Amerika byose biza supportinga igihugu cya Iran. So reka iby'intambara rero tubireke cyangwa tubyihorere. So nyuma yaho rero Iran imaze kuvuga yuko izagira gute, izahita irasa ahantu hose ari inyungu za Amerika, bahise bakora iki? Bahise bavuga yuko bahise asora itangazo, bahita bavuga ngo nta gitero kizahaguruka muri bino bihugu bya Middle East cyerekeza kuri Iran. Ubwo no kuvuga mu gihe Amerika yaba iteye byeruye ibi ahantu hose ari ibirindiro bya US, yaba Qatar, Kuwait, za Jordan na hano za UAE, ko nta gitero kizahaguruka kigiye kurasa Iran gikozwe n'ingabo za Amerika kivuye kuri muri bino bihugu bya Middle East, kubera yuko ntago bashaka intambara. Urabona yuko ari nayo mpamvu ubona yuko Amerika yise bigendamo gakeya, Trump akaba atarasinya itegeko ryo kuvuga gute, yo kuvuga ngo basupporting Israel mu buryo bweruye. Kandi na China ikaba yaratanze yaraburiye Trump kamubwira ati ibintu urimo gukora, urimo uramena umuriro, urafata essence ukayimena mu muriro. Ati rero ibyo bintu mu bigendemo gakeya cyane. Iyo ni China yarimo kubwira Trump. Ejo bundi Putin nawe agira gute, aravuga ati mukore attention cyane mu bigendemo gakeya, ibintu murimo gukora ntago muzi ibyo muri gukora neza, hatari umutekano ntago biba byoroshye. Reka rero nkomeze mvuge ngo thank you guys, ni update just nagira ngo mbahe kugira ngo mwumve uko ibintu bihagaze na hano turi ntago biba bitworoheye. So ku muntu wakoze subscribe kuri Happy Empire Network, thank you so much, muraba gaciro, kandi komeza ukore subscribe. Ibitekerezo byanyu ndabibona, bamwe ngerageza no kubasubiza, nkababwira ngo muri abagaciro gakomeye. Reka rero dukomeze tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi mureke twihe target kuri Happy Empire Network. Reka tuzamure umubare wa subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Rega ni mwebwe dukorera uru rubuga n'u Rwanda. Ciao rero nakagaruka
reka mabwire ngo mukomeze mugire weekend nziza ku bantu mwese.